ndi vho dokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Ballerina News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vho bveledza modele muswa wa AI une wa ḓo thusa u ita mepe ya miri i wanalaho dziḓoroboni. Bambiri yo gandiswaho kha dzhenala ya remote sensing i tou vha tsumbo ya uri vhasedzulusi vha khou thoma u shumisa AI u tandulula thaidzo dza ḽifhasi nga nḓila yo leluwaho. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga University ya Southern California. Ngudo ntswa yo wana uri miḓalo yo kwama vhathu vha biḽioni 2.8 ḽifhasini kha miṅwaha ya 4 yo fhiraho, nahone yo vhanga mpfu dzi paḓaho zwigidi zwa maḓana maṱanu. Ngei kha ḽa Canada, miḓalo yo vhanga tshinyalelo khulu zwitshavhani, zwiito zwa vhathu zwine zwa shandukisa mupo zwi a ita uri miḓalo i ḓale. Vhasedzulusi vha ri u remiwa ha mipaini zwo ita uri hu vhe na u engedzea ha khombo dza miḓalo. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga University ya British Columbia yo anḓadzwa kha dzhenala ya Forest Ecology and Management. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Ballerina Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Ballerina Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Ballerina Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Ballerina Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.